Yaringo, Governor Nyamira County, and while I was coming, he told me, "Tevya walemyabuba borabu, nawa anchete, nawa wato mutuoye, ekiagera mtu amwaete brief, muna mwarenge anxious. He is going to plan and visit. He's going to plan and visit. Egere a bigger function. Eva mgwe abalemi bago cha utote ba 2,100 hectares. Baichozi pili tukolinde kaende. Moso migu ya avocado. Na kimogo kole dukeria Evans yateva. Eve one stop shop. One stop shop meaning aki. Abuno moko manyanga imoko chikorusia seedlings. Abuno moko manyani ngomoko oneria. Ekiagera bono igo bolemi bwa chencha. Palinga to simeke to manyakonya. Eto go simeka to chikonya. We grow to sell, not grow then sell. So we grow with the market in mind. That is why they are succeeding, because walianza na tulisema naitwa AAA, the AAA company. Because they are assured of the market, they are not scared of increasing the numbers. In fact, the quantity is the thing. Nika atoko osia isaine omontama nyetenga kagochaga konyorale isaine akoira boye. Ine homework to bwate bono ngamna bobsaba agriculture na kitwale traba le mibabele batato konkere ward. Murega konkere ward. Kene ward imukingo bali mwabisto ya borabu. Egere moye message nga borabu barabo. Webangire mpaka baikire ne cooperative bata ito cha. Na kina ino mo ko mo cha ke ya se ino. Egere ekere gari yogo cha borabu. Ya ichoria. Yagenda Nyamira South Mambiaye, ya ichoria. Yagenda Kitutu Masaba, ya ichoria. Yagenda Kerenyo, so that we are to enough quantity so montako imokera ko Nairobi. Acha kuo ya na ndata acha ko tebanga moisaini ngo partner na inwe. Na baba teleki moisaini ngo partner na inwe. Atele nga bale very serious. So we want to promise for our farmers kama maafisa wa agriculture. Hii ni injili inaenda kusambazwa kila mahali. Kila mkulima ajaribu kuweka miti mitatu, miti mitano along the fence in the compound so that we can reach the quantities required in the market. Asenye njembole tage togotwa. Moi mutu ate batata gete ko launch soil fertility. Bono muganga na gantoma ndo ntina soil fertility. Kopi mama lawa no chiri toko ena nyakita yoko ena kwa kole full hemogram. Bako rusia manyinga bapima kerege ndokere mo bero baba tebinga hemoglobin gosenenke gosenki keisa ene amara babona naro na bawo chikokorugo. Tomanya ko print reports ekworo kinga calcium enganaiga boron nutrients chemsi picho to kamara baina. Asengenja wataalamu bamanyete buna mote okiro mote ninkyo ganetie bono no awo chikoteberi buba bunga amara bayao iga bwateke gekete tikatomenteke egere toke ya acidity muna era orokie. So ekina kitoko na kuchimata alito launch egere tojoto chake kere sub county ya ewe machine abale mimogo tumama ngana abai chaboya marawa baya pima bayirania machivu baba temina ki nkita kile comment koseto laya sina abantu muna yala wenye wanatengeneza mbolea waambiwe musilete yenye iko na nitrogen mingi. Our soils are like this, whatever we shall have discovered. So like watu wanalingi marawa wade na hizo advice bali bako rosio boyo ninki bako be kororo ekiagere kina kikega neile esa marawa bwana ni igongo pima koleka nyabago tomago chi Nairobi bono na bogo bakoleka anyega asenye nchomo gabana golire chi machine otebire obole mibolia promise tiekera leweta bogo endelele iguru na kibogo bogo endelele turapima marawa to pima marawa ntomanya avocado inkiega neti momente kiagere kina kikemise tie samaro pam de mi bamento aina ala magana to cha kwa to kominyoka babusaba nawe kaga atali barabuka bali twensi piasi yaito ninwe kumuranche moyo tunaiza babusaba iga baba
tukonye na intwe emipango ye once in a while kabireye ntobe tokobanga egere twaichamo twachambua mangana ito naende chisako nchi abaformed kere ward esako asengenjo yaki asengenjo nga small scale producers tokonyara gukora ayebwika yagola kanire una weka tochamo tobwaterane konyora inputs tobwaterane ko aggregate kobeka amo keriku keki awo bwate neba na mabere neba ne avocado egere twabeka amo twaoneriamo twagoreramo igo chisako njiroro kere ward asemorwete komorancho mosoe ase program etwatebe ko national value chains development program ego chakorigere lingaki esako yaba form ya esise chibese nire ngaba bwate se account yabo chirimo bwate baba chinganawo yani ko matching grant anyo mwabire members mwaikirie $1 million yemo ne program ya World Bank eba mentere $1 million yemo oche account echinchiri ko chigocha onye ndori soamo to register egere chibese chirole kane account $1 million yiyo kayego chikorwa as members ine njiri erobona igakumura nchamo chisako tobwaterane toimokyo bulimi bwaito iguru na ndio una waziri Matiang'i ateba AI shilingi 500 abo sabalia ni gororo babakorere subsidized AI oyo kokosaba more than 500 mo na mo report ni manje toko chimaega ngokora balengebo mbacha bakamentwa asichinamba mbaisaine na ndengo babali supported egere baika omugondo ndiamono Ordinavo Vicesto de Gavana Amos Yaribo. We are planning more soil testing machines with motorbikes to every sub-county so that the exercise of soil testing is to get to our people in the sub-counties and the data officers. Henceforth, we expect all farmers to seek this service or it will be starting immediately after today. Thank you very much. I wish you well as you continue promoting our family.